Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Čak i ako živite zdravo, desi se da imate poteškoće sa spavanjem, teško zaspite, budite se tokom noći, imate noćne more. Naše bake su imale gomilu trikova u rukavu, a prirodna pomagala su bila svuda oko njih. Jedan takav trik podelila je devojka, a sve zahvaljujući njenoj baki. Lavanda ispod jastuka, probajte pre spavanja. Pokazalo se da lavanda ima smirujući efekat iz brojnih izveštaja. Ako patite od nesanice ili teško zaspite, stavite ovo suvo cveće i listove lavande ispod jastuka. Da bi nam duže služili, vredi ih staviti u platnenu torbu. Ne samo da će spavaća soba lepo mirisati, već ćete se osjećati opušteno. Garantujemo da će biti mnogo lakše da zaspite, čak i nakon napornog i teškog dana. Izvor Espresso RS. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.